Vanoi gamtina kuki chate hozo sin abon chawin jingka pha Satun April ni sim som ni lego Saturday ni khuin zong jingka thuso ngai ki du hiti thuso ngai taw hiti Security force on Sisipur police station hopsung Teijang Vellah ho Akonin Galmanchah phabet Mandoh v Galmanchah Mandoh ho chu carbine khat sim to single barrel khat pumpi fit nga asaw khat sim to motor pumpi khat pumpi adang khat carbine magazine khat 9mm me chang som pumpi bom chang som pumpi bom chang adang khat HE bom khat number 36 hand grenade ni to AK-47 MTK somleni an Mandoh v chule security force on Imphal West District Lampil Police Station hopsong Akonin zong Galmanchah phabet Mandoh v sumuna Galmanchah Mandoh ho cho US made 9mm pistol khat 9mm me chang som Redo set khat to sipai von phabet Mandoh hi chule security force on Imphal East District Lamlai Police Station hopsong Akonin Meitei terrorist KCP city Meitei ya active kader khat chon Mandoh vin chule Imphal East District Sawombung Vellah Akonin zong Meitei terrorist KCP city Meitei ya active kader khat zong Mandoh v chule security force on Imphal East District Irilbung Police Station hopsong Akonin zong Meitei terrorist KCP PWGA active kader khat an Mandoh vin chule Imphal West District Wangwai Police Station hopsong Akonin zong Meitei terrorist RPF PLA khat an Mandoh vin chule Imphal West District Sekmai Police Station hopsong Akonin zong RPF PLA khat an Mandoh v Sukile security force on Rims Hospital Maila Akonin Meitei terrorist UNLFPA active kader mithum an Mandoh vin chuchi Meitei terrorist mithum ho akon chon security force on dangka lakhat le sangsom le thumle zakole chengsom an Mandoh POV India President Draupadi Murmu zong Pope Francis William na kingona pangdingin an kalsung tai achi sakum sang le zathum sunga Europe gammi hilo kho Pope hungkai do hi ichi Pope Francis bo hi hinalain 2 hafta monday ni khwa an mulem hi tai Vatican City a Pope Francis tilung chu tu ni khwa avui ding hitan Vanoya gambai putam ta hole Catholic ho bung lamkai tam ta zong chuchi thiop na kingona pangding hiuvi President Draupadi Murmu chu Union Minister Kiren Rijiju to Minister of State George Korean chule Goa Assembly adinga Deputy Speaker Joshua Di Souza holoin athon piwa hi Russian Kiev kopi bulu na in North Korea te khut so missile ho amang chaw vitin Ukraine President Zelensky in phugdoi Vanoi gamdang hon pressure phata pilok zilvin Russian North Korea hinga Galmanchah bailam te nakila alurvin Ukraine to in galbol nen amang jing vitin Zelensky in phugdoi chuchi North Korea te chunga action phata akila alozin North Korean Russia te chu bailam ta missile ho supply abol theu hitin Zelensky in pomosa na thu ho phugdoi Ukraine gam sunga ki kap lut chuchi missile ho la a parts zale somle gup tabang chu United States te khut su hidanin Zelensky in phugdoin US in galetul su chamna dinga panala jingwang chen missile parts so tamta chu chutia chu agu ugala US company ho an zo do jing hidanin zong Zelensky in phugdoi US President Donald Trump in Pat chom khat ceasefire ni sading agut chu Russia athunun zopo win Russia and Ukraine gamsung ablu zamjingu v Russia President Vladimir Putin to US palai Steve Witkoff in galetul su beina ding chungchang thu ho in avelin ki hona anane ki thlonin tu chunga akhe uthlon hi ali veichan na hitai US government in chamthu seina wa sei ho hi Russia te lungoi na ding jing bogdanin kelang do che che tan Ukraine gamsung sangni le somneli kuma Russian an to phau Crimea gamsung chu Russia te changden dio chule tu chunga le tola Russia sipai hon Ukraine gamsung ato phanau Luhansk Donetsk Zaporizhzhia le Kherson gamsunga mun phabe pho josi jong chu Russia te changden ding hiu vetia United States in to gon sim ki do hitai United States government in samna bolu hin Ukraine te hat agam leisit achan lo sa ding win om do tai Nikum April la sunga Russia gam sunga na to on thamding hola na lut Kerala Trisura kona ZNTK kiti kumsom ni lesagi velmi khatcho Russian galmuna Ukraine te doding in an solo divin galmuna kito kha ahong ki zen dam nung chun ain muna ahong ki lung le tai Russian gamdang ni ho na to on tham ki peding ti a
support service atong ning adia electrician plumber driver le bun dinga la khom hola hichi kerala mi pa zonga pangani hin ahil ama holoi jong chu kumkhat sung contract sign and bolsa anuvin galmun la ho agal doding an solut taw vi Russian asipai ho regular army ho cho gal akho sidi sit namun la ho akoi nom povin sipai kithala ho cho frontline in apan sa ovin itia sipai athala ho cho frontline la ho a agol masado hidanin zong kiseye Kerala akona zenti ke kitipa zong cho Indian passport ala pi ovin Russia mi hina permanent residency pi ovin ama pa noble da thum lovin galmun frontline la ho an solu ovin hile tukum January thasung chun Moscow kopi akona kilometer sangkhat Vellah gamla galmuna umnaw bachun Ukraine ten drona abulu naw bachun chuchi zenti ke kitipa chun kitong khain aloi pa binil tv Kerala ho mama khatchu anamulim tai chuchi binil tv kitipa thilum chu tuge ya Russia in ain sung mite ho ahin pido lo layu hi chuchi zenti ke kitipa chu Moscow kopia hospitala thatam ta akizen nungchun galmuna nung solding ago vin ahin ama pan agu a ain sung mite ho le Indian embassy ahead sa manji chun India government pan la na zalin ama pa chu damle bidin Kerala gam sung aung ginung le thei ham hami Russian gamdang mi ho hitia gal bola apan sa hi tamhle jing hidanin zong ki seyen na to na thampi ding tia an khepta ho zo siu cho gal bola apan sa hidanin zong ki seyen gamdang mi ho chuchi contract sign abol sa ho cho contract sign abol cho ki chaiting zong le anung soldi lo hidanin zong ki seye ningkum agas la sung zong chun Kerala ko na sandip kiti pasal khadin zong galmuna drone in abulu na wathina na tusan hitai Zani April ni simsom nilingani khuchun Russia gamsung Moscow sulam panga Balasika khupi sunga Russia sipai lubu khat Lieutenant General Yaroslav Mosakik cho ato na karpu kena chuna na thitai suchi Russia sipai lubu kharin China tu cho terrorist attack a hitin Russia Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova in phungdo e Russia sipai pa ato na kar sunga mailo chule thi hal ki koi tha sim thu bom pu kena chuchi Russia sipai Lieutenant General Pachun China na tu hi ama Pachun Deputy Head of Main Operations Directorate and pu hi chuchi bom pu kena mun khulsil na neiding chun investigative committee hon khulsil na apan tawvin forensic expert hole police officer hon bom pu kena mun cho khulsil na ani tawvi Moscow khupi sungin zong kar ki koi na mun khada chun bom na pu ke ekide Russia government thingama na ninpi Armen Sarskian kitipacho aget bulla hwa bompu ke na chunan chin chulening kum October thasung jong chun Russia sipaya pang General Igor Kirillov kitipan thina na to e ama pa chu Russia ti nuclear Galmanchah to chemical weapon protection force so bikola na panga hi chuchi Russia sipai General Igor Kirillov kitipacho Ukrainian ke ho tha hi tia na phunda o hi thuso hi chanin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chaw vini ko pha